Ka Delimitation Committee jong ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC haka pratrik naitung kelas dang ya ka jingpynsngew paidbah na kabenta banyakren ya ka jingterwa ban penbet thama ya ki constituency. Ya ka ni ka jingpynsngew paidbah la sedang ningkong ha amlarem West Giant Hills District na kabenta kilai teli ki constituency kata Kawar East, Kawar West bat Kawar Central hasim jingsuk parish hall amlarem. Uwahe shnong pedeng karong ba kolmen pochna, ubalami khmat na kabenta kilai teligi shnong ka amlarang, amsarwa bat pedeng karong, ulakarpat ya ka delimitation committee, ban pia bat penrong biang ya kini kilai teligi shnong hapo ka War East constituency, kenang bakan wanra ka syong suk syongsan hapo ka ilaka Satpator. Uwahe shnong ladkur udapoy lingdo bat emlangki dekhar, kilakarpat ban pene ya ka shnong ladkur hapo kaju ka constituency kumba julong menshwa kata hapo ka Juwai South kumju udan bok lamurong ru na kasnong thangbuli ula ajing mut ban penne biang ya ka thangbuli hapo ka Juwai South ka delimitation committee kala kentu ikisnong ban pha ya kinu gijing ajing mut kiba kipat ba kikwa ban pynsngew ha ka baya de ba kajing pen bet thama ya ki constituency lingba kajing tho bat ban pen poi ru ha ka khat khandai trik naitung hapo lai baje janmit.
buat orang cuy itu kami adalah jual sau hanya dengan sampai mana saja. Unur government itu kerja uang ini jual shop dan unur uang wanita waris dan unur ia cilu bahwa kecilan paidbah ia usul paidbah semua kuat macam ipa itu IP harus diterima. Kiwa dia mengkuat uji bukan opinion yang kiwi debat Islam yang tadi kiwi debat Islam. Setiap hasil ke opinion yang itu Islam juga dia dan lagi itu ada orang boleh apa itu ngambil uang kini Islam pak kita Islam pak kita jadi apa yang office tanggal first and foremost thing to musim di gerai dengan kiwi Islam. Dulu bayi kaki uang kita jadi dia kita MDC Constituency meeting with the pride that kami tu tahu ni negeri ini bawa kita cuma pride bawa Iaid beli kami ini public hearing Iaid lepas kecuali office